mother in law assista kwa wachosie na wito naambia tuboye na ndikasi akiwete lakini apparently kiucho chethiwe na siagala kena mathina mao Musesia wa kwake kangu kethia sitwani ya Yesu Kristo balabonde wende na kungwatilia mwe ya Yesu nataiwe ni buswengi ngai watu nenge kwikala ndino akibila kino tukwete story otondo ithitwe mutuo wito kilungu kitwa ukusi wakwa nanye nitwa Faith wa molili kana kilungu kikietetwa kwaku ni kuondo wosio wa kuwa keki wa Motherland Bakers ni myo company ila twenayo alamesikanie tawi makeki asiopio wametandini wachathi chaku mekitha siakana event yaku ni ethia ya kufana na ni makumenuka matanite ni kwithila utanuo ni kwikithia kana ni makwete keki tonyo tanithia aini maku na makeiwa nesa kabisa. Wow, twandini wa unenania witu na mundu wila vina ninakomana na munyanya wa wakubi muno pyu witwa Sandra Mwikali. Wow. At least yenazi wani mudhondi unena Kiswahili kiambinya muno baya kwa Lavina lakini nao Lavina ni wamina kueta kana pe mundu mwa withitwe wabakubi muno na kebyo witwa Sandra na Martin ni mukwithia mukono ni tunene tena kemala maingi nono nake ni Sandra nendo tumumanyie situ yake au metaba then tumanye nicho chao kila kiatumiwe enda muno pyo kutethesia Lavina nondo saingi wina mawisilo my friends mundu wina mathina aingi makitwa usemba lakini uno asa kuye kwikala bakulu nake for almost now 7 years. Wow, kekatu mwanenge wanyamukethie na kututabia au meta kamba waba though she's a shy girl lakini umuthi nake. Karibu sana Sandra. Asante. Yes. Kwa matiro nitawa Sandra Mwikali. Kitu no masako nisito masako. Seto etwana. So my parents are late. Ko ni ditwe onisileta mawisilo ni etwa sister kwa la mukuno ni kala kwa kento na yundi nukano my love kula ni ta kwitu ndia sana nukite kwitu nuka kwa sister kwa nondo ndimutwae ni single mother of one kid innocent mwendwa lawi grade 1 ko kwa sister kwa na sisa ni kwa musi na nditukuma ilobi ni nukite musi kwa sister ni nukite musi kwa sister kwa ndo kuni kwa musi kwitu kuni koni tao musi na manie Levina plot ne kalila okie kalavo twamanania po okawethia na siana sina challenge tutanabika kwa Lavina watiwe na sema kuino kuya nata atiwe ni na miaka 3 1998 watiwe na miaka 3 na ngai akutethia wasoma usomete ba nasoma primary Mumbuni no high school nasoma no college nasoma katika school fees ya naende nalika uyani walikuwa yani kwaso yes kwaso toke bano kwa Lavina wako manana Lavina ena siana sina mawanzu mamwe na mwatu ikanyanya nana maba kube yes twa miage siku ikalite andwangi wa maya semi tamusiani wenu ndimea Levina mumbalo yani mukamba no ila no mumo angai ila Grace mukalite bamwe mukenda na kututhania kwikiana bina nundu nenda mwikia bina muno nundu at some point na situation ni su na siyekana na wewe yake na mathina wa mao lakini
nundo wa matakitali kumana tene kase uwe maone sao yuni kana kaseo unoga kona bandu manaka ina matina so kyo ni kindu kitumandi munenga utudio muno kwa kiabinya yes kama kiabinya muno na kama abai kindu kita ngai uratona na ni wae wathimo kwakwa na isiana ni wathimo kwakwa ngeno nondo cia gutani awo kaba siana isu ni pata nacio na mahitaji male vina ira hii prayer list yako ya kila muthenya amen nini muboya yanga hii nikenda mungamia ta muka kutiwa kwa wina siana ili sina mathina ni vina nini muboya yanga kila muthenya amwikie vina nondo na vyo saingi ukakwa kwa kambia nyini santa nini mundu dimwana uikata nini no yesandra niwe kuini tesiana hii dimwana dukatate ngayula onengie siana isu ngayula kunengali ukila muthenya ni wisi siana isu future yao iketha ili hata utu songanite nina kimyaka isu yonde umanyanite kwa binda yanata tumanyanite kwa ibinda ya miaka monza nundu okie siana no ndi na siawa sina miei monzo na wethi yao na kuloti ni nane na nandu kala ebungite awisi andu kuloti ni lobi mundu ebungi andu mena nake tokini no se buso yao kutiko mukula ni chao tuma ebungi anomba ningwe siana si yana ndia isaona isiana sima later okay ndi no se buso na mukulia nikaribisha kwake aende ambele sia wethi yani ibinda yona ndia ni inumba wethi yenambi sio kiolika nundu situation ila sia na isu sia isi nini aindu kualikau wethi asibunganitwe na metongi mabula nikenda katono kwikala mbi ukethi yani widiko kaiya nundu ikuja ngaini Sandra make me understand metongi hata mwatila mutongi mwali cha mwana ndeni kana mweka hata aye osa metongi kiwa ke kiomo ba ungiba kana kati ayiki amabula nikenda at least nundu ndena mbese sio therapy nundu no ambelesi ambia no andikiwe ku therapy na wethi ande no toni family yake ni amutengie yuko wethi ande no toni wake no matungi aliche at least na sisio yango na mundu wina bitinu ndo thano kukwara na matungi kana kukekale kalo nekala nya tu ikamuna nayo na ngai atu nengo nana uteo kusana yo actually nye yunye nyita watu ige sister banondo na kwa tamundu no ni silama wisilo na no witho kamanda na umembesa lakini usiwe na sakuya teki ndeki nunwani anga inga mwale vina na fendi na mu lakini imbia tu boye na kuituka ngainu kwikacha wow nanye iyo na ino nasi una unga ita welombe kya nundu na kiunya kilungu che 10 nundu kilungu che 10 chakwa kenda kwake wow nundu nikula sia wenga iye mbe uyete ye kana mumise kilungu nundu yethi asaingi no akinde na pambasi sia na isi tokwani tenomba oi musisi oyanga yera no itwete kilungu che kummosa cho iyo sauye sia na lakini wow all in all na sangaini ngai ni mweke kunundu no wekire tangai kwa kutalasiana myaka monza sili tiki nduke laisi nundo na kwa noni muraba sia keka ninye na sia na ingi sinye nitanira na kuye pressure lakini udethi anongu mututhi anongu nene uni wasia na isu ni bright ngai ka kila kinu na kitumi na ndienda yao kumuboya yo yuni ukito ba kumukethia nundu nyani off die moju mumanda vyo ambia sanda tuina le wala kabanga kunia sister wanga mukenga ndina fair nikenda makwatele otu mwa sister kuna kuonengela bina nungu ni amatena le upyo aite na ndawa nanya ndio sanunu ndina kindu ndio sebuzo ndiko ni sister wandi mona idio na numba kwa teina le ndume amana ile andume andi mune aingule nawe muyake ndimwa uai kana ka kwa kaye kwenu nyeni sawa yuko ni watu ende na nungu na ngai no kutu no kumchabasa amen ninona anga ya kamwikia chama mwe newe waweta you are single mom yes kweki wata
kwa kwenda kana kwa lazima ndia sene ri ni single mom kwa kwenda no maundu malikilile kati na no ndo tia wa nyumba nyona kona ati ondu atiwe nundu twegala watiwe kitumini cha kuthia wasia mwana wina mawonzu kana kwa watiwe kitumini o ino ingi kiuno twase no choki chai kitumini nundu ibinda yena pe ibinda ni muito mother-in-law wako wangu nite simu ibinda yuna ikwito na imusi na nene nuka kwa hakuna simu na wethiane na ndeto nthuku na ila nene ndeto nthuku na nenga mother-in-law kwa simu na mwakwega mama ndo kwasi ila wasi ni wa muiye Sandra ni ndoke abode bala mboya ela tiu akasi yake wete no na kwa kwili kai wete yuko kindu chue ni mother-in-law asista kwa wachosie na wito naambia tuboye na ndikasi yake wete lakini apparently kiwe choche iwe na siagana ke na mathina mao lakini ngai nake nundu ekatake kasi upa yes yuko uwe yani tu na mathina nundu mother-in-law mundu menda inondo lakini yupa biko bando kilo nyumba mbia wiyo ninyo sinukite wamboka nina wamboka to akana ke okanini ke na myei to na to nyina mwete la maisa uka na mukunia makosa simu na after si mwaile yu ni gwendo ambiye wenu kwani yuko ugo ndia ya kumebindesu ni mwithia na ula uhusiano wa kunena ni nundu wa mwana kana kakilia kabinditi aye bakilite yo ibinda imo amanthie twanena lakini na mwanye ne iwe watu aniambia lakini na mwandie ndo likidela kati wa wake na mukola watu yeko akione mwana akilete nyani wesio bikabando amanya kana mwendo ni watembeye mwendo esawa ayuma numba umwana yanatembea yanatembea nundu waya maniki asia wa immediately wa maniki na mathina because hospital la na asia iye nundu maya ina equipment sia over ma usekata mando hospital ya serikali makana wethe yangu ati ya kliniki nesa for more than 5 months makasa over wow musesia wa kwatwe na Sandra ni munyanya wa bakubi uno wa Lavina na twethe otukwiki onena nya witu ndene wa nyumba ya Lavina akuni kwatilo ukwe ne kuye anene maito mebaya matusia isio bau siana sia Lavina sio bani cho kitumio kuwa kwenda kakelele kaukasiana na nenda withe wisekana ino siana nene nando mena miaka monza na nundu akwithia katika natonya kuya kabindie wikita kwetikilana nakwa olondo ebinda ile ni kwithila andu ma muthembo tioneki andu ma muthembo wa Sandra tioneki aingi masemba ma kwibithila ila wina thina unyanya ola wekwoyu ni wawe winenga chao we utonya kumbika atela nina thina lakini Sandra osie mundu we already mubinyithia ni thina pio na muomotwe munyanya wa bakubi na kwa Sandra chako chambe ni kutungia mubea ni kuondoa kwetikila tukutembea na Lavina yes ninewe muweta ndisikana niwa munyanya ono wako na simu nikenda Lavina wone kanyumu mukunite maundu maingi mundu ekendanga lausi anaisi Lavina itetheke tukunite maundu maingi nyeno ni sao twikanda kitali nikenda tumande kana nukwata silingi yana awe kana ndawa nyendi na kindu saisu nina silingi vitombi cha taoni weani akendena leunde na kindu nakana ukawa kwa no saa hizo saingi ngatwikanda kitali onondo mjanongi na sio mweta ngwiso hiyo some au takitali nondo utakitali kwa madogo lakini ne tukuna mala maigina na kuniambura thake ambia ola wasiye nake aya kumande kula waingie so ila Lavina okutwa friend yake makona simu maetu ikitheni ndakitali ni watu ikite ndakitali leyosu ni na mwako na simu na mwaba to silingi anasia kuandawa silingi yana na mundu na mbesa
nitunenanga nake binda yutu anenangane nake akambule siana siliata ni mwana nonseo akinole yangu mukule mwemaona siana niki aimbia mundu si wa weiwe atwa siana ku weiwe atwa na nundu wa leile akezi no sini kaambite brother ata ikiti siana isu uko wizi ai family ni amutengie ndio asema imone ya mutengie pio wona ke wo mukuli abanga asia yota setweweka nundu mamutengie asia mamutengie na we kwa tio ngai iyo muya ukela mutena kwa tenga ino ngai na kende so kusonocha weta musiai waseyo omwana wina mamuga monzu na ngai amutethia abwa weta mundu wanete mawisilo alala vina withi andamo na ciana ciake mbikiabu no twanya kwasya kana kusya mwana wina mamutha monzu ta kiumo ni kwithila ukamba witu ando ni mathukie wewa itizitha useye mwana wina mamutha monzu ni kwithila wine wi maimoni ni kwithila ngani wendete weni ni kwithila wi mumanie kwa kundu wosa tata undunya ni wosa ata kusia mwana utesawa kindu chambe ni kila kindu kike kanundu wangai ngai no ithana kitumi chonde na chakeli saingi no negligence ya matakitali na saingi ita kwa ni mwana ndakitali maisi kwa mwana ni kwithiwa space ye kwa ya nini kwa mwana na kai mwasa nundu na kai mwasa kwa masia saidi ya kwa space ye ya kwa ya nini mwana ai mwasa kwa weria no ekunsie ni chokutumi lakini kwa levina na sasa ni negligence ya matakitali nundu kwa una for long nundu imbelesenge wao waambie waonie for long tena mundu tukumuma na weria na kenda isikana kuite tubadha yuko unwisi ndakitali na sio itina siesa asia nondo wa kwa mabadha complications yosi notaisu lakini ando ingi masia asia na sili unya na sasa tiki umo la kumelato no kindu chumela nganga ukiti kila siku baluka moko ni mwando make tuna tumisia na kenundu nake uya wangai ayo nenga muiyo ndo nenga muiyo tatona amen au nenga muiyo nundu no amba kusisi yako na nenga muiyo uya netona lakini na nenga u nukutona nundu ni sia selevina ngamwanye ke kangai ninyo anengie sia na ili ngise ndi mwanya ke kanini ngai wanengie iyo ndu we awana sinke chose ninyira ni next ye nundu chitandona lakini ulithi ya ni muyanga ya nenga mundu kindu na kitumi kwa sia na isi yake mwati mwake anyeni sitiki umo no wendi wangai no wendo nase no wendi wangai yethe na sia na siliu nichicha ukela usomete kumana na mawisilo malavina kila nzomete kumana na mawisilo malavina kindu chambe nikana ngaiye kuonga inda koma alama sasa kuinga inye ninonete ngaina levina nundu siana isi alevina isimbindu ite pio pio nisimbindu ite ngona na bindu kama isa mako make bindu ka nonizi ya ninaza sia wini nuanzi wekila mundu nesa wekenesa utenda kutungu wa shukurani wekenesa na ikisi yaku nundu nakinga iweka nesa ndakundesa kukuvalucha nukuva wow musesya wakwa nibongwenda twikile ngithio lakini tutanamba ominana na mundu we Sandra nenda ethe ainenge parting shot yake ni kwithila nakwa interview no ya Lavina lakini ni kwithila Sandra ni munyanya wake wa bakubi na wamina otumanyithia kana iyonde ila way off yonde ila way bakubi utanatio yani kana ni weekend woko tinda bakwa Lavina nikienda withila no wende na kumwikia binya kumututhia na kumonia kana one kukacha kwikusio nikwithila sangi mawisilo maitu matumagwa tuona kibindu lakini nake ngai ni mwikeku ngai ndakonenga moyo olondo Sandra wamina kwenda ngai ndakonenga moyo utabikia na kubicha na nicho kitumi ngai unengete
Lavina siana sina mamutha monzu nende asioka ningi ngali nengi amonenge Sandra mundu wa kutembea nake wabala umanyakana Lavina ni mundu alilwa na ndumo asima ke mamwe isesi ana sia ku ukangani kano usini olondo keka matindu ka ukena siana ino bano lakini wasa kwa kusubia siana siake na kwa siake kata akekala nasio silio olondo silia na ende wethi ya nundu akuleana na mwamulo kana mia ya simake na ukuli wa simake maese siana usini asimake mamulele na ndo mamutenga lakini anengwa very good sister mundu wena ngonene mundu kwigwa kabisa Lavina ena thina niwe wina thina na kwa mundu wi Sandra nenda utunenge your parting shots nende tukithela twiminia kilungu kitu bau. Yes, nenda mundu wi Sandra utunenge your parting shot na nenda unene na musei wi bandu wena mwana wina mamutha monzu ta Lavina na tamawisilo talama kuesilile utonyota biasi mamuthe mbosu ata asei nitono matabiala mena siana sina mamutha kana sina special sikwenda special care weta wi musie yambe amba kuyenda kenda wende siana isu nundu pate uwendo isiana ndu itona ko nimea sie imende siana na maimo ende angai nundu ngai no woto na kila kindu na uisa kuwa nana uisa kuwa nana loto na kwenda nyana mo we no thina no done thina nundu wa monu banana nesa tuizaithia wijitiye nomba lakini anyanya meko tuloka nani wako no likali nani matoloka Sandra no sisi anana anana losa kwa nundu na moetia ngai nana waguo ngai ndae mo kunenga munana waguo ko uta sia imena siana sina mathina televina ngomea moso thuthio na maika la maboyete na maithe siana na mainenga liu na maisienda muno pyu oguku sienda nundu wendo niwo me isiana sikwenda nundu wa mo sienda so no manangoni ndo usu niwo tuzo ndo manenga na labe mundu ibunza witha eno tethio oni utethio tuzo mboya anything abikio Lavina ongwa oleu abikio Lavina nikenda atono tetheka no ithio nake no kuyona ta mundu kati wa andu alangi kiu ni chondo no mathuthia wow, thank you usu eto wa Sandra munyanya wa bakubi muno bio wa Sandra na ngaina kwa thime muno kele tu ni kondo wakusakwa na kutembea na mwitu asa Lavina mutekwa eleano kiluka mumbaloya na mukamba na mena uhusiano lakini ni wasa kuyotembea na Lavina so ngaina kwa thime muno na ngaya kwenda ya kukwa mangisi ya mipaka na ngaya kuongela mbesa na kuongela ukwati nondo ethilao eniwe nyima asilingi sia kusilingi maneli ukete sister aku na wokaze kwekuwa kwakwa kwethi kuwa kwa Lavina na mwendo na athyaye ku that is a very very big heart na ningo itena ingi so ngaina kwa thima muno keli tu na ngai yake kwikanesa. Thank you so much my darling, God bless you. Thank you. Yes, musesi wako buni watu kwikila unenanya wako na mundu wi Sandra ni munyanya wa wakubi muno wa Lavina kwa nondo ndokwithia woneto unenanya wako na Lavina iloko na wa Sandra no bikia na ku connect. God bless you people, I love you so much. Mwah.